Ćao ljudi, kao što vidite, oh my god, znači osvojio sam bio Crow, to nisam mogli se da vidite na mom TikToku, pošto sam bio osvojio i Crowa i Franka i Mr. P, dobro, Mr. P ste vidjeli, ovaj Nanija, imam 29 brawlera sada i imam 13.000 trofeja, sad sam došao 13.000 i ovaj da sam to da otvorim mega box od 13.000 trofeja, tako da ajde da počnemo da vidimo šta će dobiti u tom mega boxu. Brate. 3, 4, sad. 5, znači... Ja ne. Bukvalno sam se toliko trudio oko mega boxa i na kraju ništa nisam dobio. Što je iskreno jadno. Čak ni puno novca nisam dobio. Bukvalno sam dobio 500 i ovog... Nanija jedno. Možda biti ne. Pa novca sam dobio, ne znam koliko novca, ali bukvalno baš bilo jadno, tako da ja ne znam šta se vjerujem. Bukvalno samo skupljam za ovaj ovdje mega box. Na drugog pasu. Da, isto 30.000 dana bukvalno se odbijaju do video, tako da bacite subscribe, like i šerite ovaj video samo pošto ono ne znam što da radim, tako da ćao.